Hilata Casiano Mamani. Loaiza. Mamán, Cauca Sport Anoet hermano, Cauca provincia Sport, provincia Loaiza. Acá, provincia Laricajas, localidad San Pedro de Laricaja Toqueta. Sí, Laricaja, Guayaquita. Ya Municipio con Valle, pueblo de Guayaquita. Ya. Acá asunto, acá Kim Sakrobo, acá Nayer, Oroque, Abacan, Munafjeta, acá llama familia contraria. Ya. Acá Guayaquita. Acá Susana Loaiza, las mamá, prima Guayaquita, acá doctora Bautrifon, algún Loaiza, abogado, Guataya, prima algún Loaiza, magisterio de Guaya, jubilación, Gamarana, acá Consejo Municipal, Gogargun, Servitor Público, acá para foto con Hanna, Gran Beit, Lili algún Loaiza, Dionisia algún Loaiza, Valvina algún Loaiza, Policía, Ucanaco, Nairat Pacha, Hachatajar, Hachanamajar, Sarnakaita en 1945, Gomarat Pachicot, Chasnayaro, Sarnakaita, acá 2006, Gomaran, Kanaka, Comunario, alcalde, Rochora, Sirakat, Guyaquita. Chacama, Sarnakaita, Guyaquita, acá presidente Consejo Prima algún Loaiza. Que te toma abogados, doja kam nayer agentes que doja, o caro pagata nayer han agent hais que ya bata gulagit. O kam lorajit que Caucas Uraqueja. Caucanas Uraqueja esa provincia Larica Hanquiti. Larica Hanquiti. Cauca hectáreasa. Sori haya pueblo. Ya. Ukachaja papilana casti hupanakat katupje humach katus kunat pakan napa. 2006 kemarin pesan kata bagut hijau pernikahan itu dengan ma familia Taipei agam loncat titulo ertitar seta uga papilan niki pho gulagite kata ugam pikewal saya asep. Ya hicha humasti sapakita thanit wawana kanikta. Nayok sapakita ni wawana kanit kam gulagan ko Otim Nayam Pakalkon, Conner Kamab, the Tanika Banik, Hatat, Aga Embrohoitis, Kamali Fish, Unak, Yat Asitain, again Mamap, Welcome Yatita in the Gasana Lois and Mamap got to go to Okampikas, Kuligan Kalhanikuna Arsuri, to go Gulaga. Ja, hicha takpachurak, takpachurak taparan munaptam. Takpachurak taparan munaptam. Si Kalpacho. Chaja, Kijasintate, Uthiwa, Utanakaja, Sañane, Defensorías, Municipio Taipina, Yatip Tupanakaja Nerakicha. Yatip Hugam Kalpach institution in a Garosa, Kulakit, and then my name come as to Kuigam Hatin Keto, Goticha Ministry Publico, Agram Jindal, Gorgahan, Persian task to get Chakam and Mayahagar, Skagartitan, Hutaska, Yat Kulakit. Ja. Base primero de trabajas en la cojan cabor si panan juta carab gulagete. Ya hichaha upanaka urak papilane hapjeti. Hataina. Hanni yat ka man gulaget jaga nya presidente gonsi saniyamin to dijera na yakon rahan indron hari kita saniyamin to chanya batagya gulagete. Ya. Aga prima alguna Got Janayer Hoga, Han and Dimension, Sagam, Superficial Baker, Alok Triangle of Heto Kulagit. Chasarham Saptamti. Sarham Saptamti. Alishnu go, Chama, Gasita, the Nagina Hogam, American Ochasis, go to Jack Alcalde Yerok, Yaka, to tell I will to go to the Mammas, or Karhai. I can't hack the Hanuka Kayan Chaktaha. I can't make has come a Nishnu good. Ya tanit kayan autoridad naglurayatati autoridad juntas escolar ko huluranya chihay ko naglurayata tanira gislur kayata ko rapi. Hanung ni yero kam sab kito o khanse no lihis asista ko lagita ni kam sab kito narat petikot jaga este 2018 ha firmar que de acta de conformidad liberación de esos costumbres o gana firmar que a la vez ko 19 peteo como yero go junta escolar lora rakito ko no na yero kam sab kito nere guna ya na ma politik mas waikas kar giris
Kam goto. Ni ban na ya ban gar khanu kam sab ka reclamar gitu de. Abogado hanit katuskta. Kika ser abogado. Abogado ni pachahay. Aja ko nya Humana utktampi. Kama nya o ka sin ma ko leged. Agam kita ta ajin gitu ho gar ko pagan go kita ta ajin dis kita ngane yana pan mo khata to ko lega. Ya. Wali ki hermano Casiano, wali yakipachaham utkhanya pa ma comprobante ukampinit hani chasina pero akama thacheña ha tercera edad kro hani waskiki hermano achiktañan hilana kullakana cruza kitina casa hermano Casiano mamá neloay su intapharakta que esa provincia la recaja cumbay oxotoqena hilana kawa acá familia naka kirakiu siwa urak aparañ munapjetos asina pero autoridades municipales panagarso chikt araquiñani kitinagas uxatoqenka pharaki autoridades de la defensoría del pueblo el Alto Marcanza hopanagas arjata pharakispau hilana kullakanaka derechos humanos uxataipinakans ukhamaraki pero khamkasta hacheña hamaini hilataro hanwarmini patsa hanwawani patsa haniwaskikiti taqikunawa kahakawinja hutir saririki hilana kullakanaka niwaskikiti huparashkishtañan sañan kitinagasku familia nagapas intapharakta inasa sotinaka itawayampi kwatoqinaka tzplam ch'imu istasiphañani hanu khamachi aphañaniti hani uraq iptata hupahiukatni sini humanaka siwapkata turaq iptata khumawaka hakawisagampi ukatha ñamakisa taqikuna paguni pero ukatha mawa achiktaraktan hupanakaja askishtañan sasin istañan sasin hermano hanitaka derechos humanos ukatoqero alturuq saraway karakta walik señan hermano walik chakuna akat mait awaitaw ma cobertura hayu khamat ampe aksatoqenja akan mait awaitaw ma ampe ma akaj entrevista pero humahakachasisca kimuka Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos utjiwa el Alto Marcan hermano, hupana kajar subhaña pa humatim ñahis taqi uharu sarawait sasina, pero acá toquet huakisi warsuña, uxa toquet haniwa, tercera edad ukanakaru hacheña huakiskit hermano. Maisa toqetja hiwasanakan usos y costumbres sarawinakasa utjapjestu ukanax poqtara kiñaman hermano yaqipachanakaja ukamaki uraq awantonantan hanikons poqtan haqi aptasje uka uraq hayat kut tanukaki wahanaskikit hermano ya como no ya lo kamsakito sitaki aga 2018 aga acta de conformidad firma de liberación de estos costumbres con declaración que tenía todavía poco que cotidianamente como discapacitado que trae con na yero ya que como monanya que bambe como hinche to qariban alaq abna kan manafito que le aka hachukyo markat pachkham aka si aka saphiwa aksa toqan tarjeta de adulto mayor Hayukumat qilqant ataw hermano kawkanta kama credencial auditiva de discapacidad autismo hinchuwisao hilata grado de discapacidad moderado hayukumat qanaish ataraki hilana kullakanaka ukamarhim hiwasana casa aka yaqt añan yaqipajanaka haniwaski karakite hermano uthiwa akan ukupana karu harit askaki mi hermano acá derechos humanos defensoría del pueblo pashpa municipio de Cumbay uxatoqinsa yanapt aphañana kapau humaro khamat hanache aphañana kabata hermano gomani kitis ma autoridades na yero yana paña kito na ya contra kama que kolakito ya ve hupana ka har subhaña pau hermano wali kota waitaja Halaya aquí pan hermano a ver saranta wayamuka derechos humanos y defensoría del alto marcan har hata sipki hermano ya hermano